kod vas, mi danas igramo Minecraft preživljavanje. Minecraft. Dobra igrica. Ovo uvijek igramo ovaj profil. Ljudi, moramo smanjiti zvuk. Ljudi, pogledajte. I ljudi, ovca nam se stvorila. A tamo su nju tražili. Vidjeli, ubili smo je. Jebote ljudi, creeper. Jebote ljudi, creeper. Ljudi, on ne smije pukniti kraj mene. Ne, piži. Ej ljudi, on nas ne može više uvatiti. Idemo našoj kući. Ja ne znam gdje mi je kuća više. Ja mislim preko ovoga brda. Da, kuća nam je ovdje. Zato što znam zbog village-a. Ljudi, ja znam, je li ovo ugljan? Ljudi, mi smo našli, pogledajte što je. Ljudi, imamo 3! Ljudi, ajmo kući, smelling grain. Jam mi pizza. Dobro, to mi je pismo iz prvog razreda. Ljudi, mi idemo u našoj kući, mi možemo napraviti. I ubit ćemo ga. Ne mogu, nemam veze. Kad on mene napadne, onda je mrtav. Ljudi, skeleton. Ljudi, ućemo u ovu kuću. Ljudi, ušli smo u ovu kuću, nema veze. Valjda imamo nešto drva sa sobom. Jebote, ljudi, mi nemamo drva. Jebote, ljudi, mi nemamo jebenih drva. Ljudi, ajmo mi. Ne, skeleton. Ljudi, umrit ćemo. Ljudi, umrli smo. Ljudi, moramo, gdje je ono bilo. Ovo je naša kuća. Idemo po kovčeg. Kovčeg uzeti neke dobre stvari. Uzeti mač i to. Ćemo mač. Ljudi, uzmimo mač, 2 mača. Ovako uzmi ovaj mač. Ljudi, uzmite mač. A makni se ti, jebote. Ljudi, uzeli smo 2 mača. I idemo. Jebote, creeper. Jebote, creeper. Ljudi, ovdje sam ja negdje umro. Jebote, koliko stvari. Kupi. Ljudi, opet smo umrli bili. Ovdje je creeper eksplodirao. Ljudi, moramo brzo u našu kuću ući. Ljudi, zatvorili smo, napokon smo ušli u našu kuću. Ljudi, možemo samo da uzmem napokon 3 ova. I ljudi, možemo napraviti krevet.
I ljudi idemo spavati. Ljudi, pogledajte. Dan je. Ljudi ubili me opet, ali nema veze. Ljudi, on je mrtav. Nema više skeletona, hvala Bože. Što lagano. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode Minecrafta i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!